ramri chungchanga boina wangin India le Pakistan te hi voiduai lo an lo in do to a sang kha zuko samruk panga khan Kashmir in chu in an lo in do to a ma se hemi tum hian Soviet Union le USA an lo in rol awang in Indona ti top ani sang kha zuko samsari pakhat khan an in do li a hemi tum hi chuan ram in chu wang ni lovin East Pakistan Bangladesh ni ta hian independent na suala Bangladesh atangin Bengali maktadoi somlai mai himna zongin India an ron tlan chia ani East Pakistan hian India tan pui tura angen cham si awangin India po hian East Pakistan lam hi atan lo thei talova anu dewa phei chuan India le Pakistan chuan Indawan puan phata ani India hian Pakistan of Kashmir chu square mile sanga zasari somko panga zaw alak saka Pakistan Ramchung Punjab le Sindh po ala ma se anua Simla agreement an siama khan India hian apelet le ani Pakistan si peite chu an tlom ta ani East Pakistan Bangladesh loni ta hi alo pianga he indona hian Pakistan hi achan ache hle maya Indopui panhi na hnulama si peile civil Indona anin surrender tamber record an siama Pakistan si peile civil hi mi singko vel lai mai India si peikuta anin pe ani hemi tuma sanga zuko samsari pakhata India le Pakistan in dau khan Pakistan lampang hi che hle maya Pakistan a ziak mi pakhat ziak dana phei chuanin Pakistan long si pe zat ve don lai kha Pakistan khana chara Air Force le Army te po mun thuma thena mun khat a chan ni na ziak ani ti chuan sanga zuko sumkua pakua alo her chuaka Kargil in dau tia kan hriat lar hi aron thleng ani hei hi ram in chu na wang ni in he in deu na hi aron thlenga he in deu na hian India chuan hena a changle ani Pakistan si pei sang ni chuang lai mai he in deu na hian an thi nia soi ani ole thuna khan India le Pakistan war history kanan en thok ania hun kal towa an lo in ngur le an lo in do na thina chuan India hian chanthra changin hena a chang deuh zel ani ti kan hriat kha amara chu in do na hian dairei tak le hne na changa in do na ma chon tak tak tur chuan ral thom le si pe nei that ringot hi tok lo fo ramsum le pai din munin azir angai em maya ram hausa ni angai bokani chutiang ani lo chuan ram sum le pai din munin azir lo chuan in do te hi nu thur new zuam ngot chi ani ho lo ani economy a ram pani de din mun kanan clear le lockdowna Pakistan GDP hi US dollar billions ani samsari pathum ni in chu khovel GDP atanga 0.44% chau ania chuti line India GDP hi US dollar billion sang ni le somriat pariat lai mai ani thunga chu khovel economy atanga zapani point pasari ani pha ani khovela economy thra pasari na India hi ani pha ka tin India hian rang kachak da that ton zanga somnga pasari point somli pali anaya chuti lain Pakistan hian ton somruk pali point somnga anei ve bok ane India hi a thenom ramte laga chuan ral thom nei that lama chungnung hle a soidan tlanglon taka chuan Pakistan hi khovela si pei chakna som pathumna ania India ero palina ani thung ani ground power active military personnel hi India hian noi somni poko point pani vel anaya Pakistan hian active military personnel hi noi som pathum point pali anei ve bok ani combat tank hi India hian sangruk zali samruk pali anaya Pakistan hian sangni zako somni pali anei ve thunga artillery hi India hian sangsari zali som pali anei lain Pakistan hian sangthum zani somsari pariat anei ve bok ani armor fighting vehicle antia AFV antia hei hi India hianin sangruk zasari le pali anaya Pakistan hian sangni zare somni pariat anei ve bok ani
SPG antia hei hi self propellant antia hei hi India hian zani somko anaya Pakistanin zali samruk panga anei thung tuna chuan boro ka in baina lama India le Pakistan din mun kan han clear ho le don ani India hian in do thlona sang khazakwa panga velana ya chuti la in Pakistan hian zakwa le som pali anei ve bok helicopter hi India hian zanga somret pali anei lain Pakistan hian zathum som pathum anei thung ane attack helicopter hi somni vel India yen anaya chuti lain Pakistan hian somli pariat lai anei thung ane attack aircraft hi India hian zasari somruk pakhat anaya Pakistan hian zathum somret pasari anei thung fighter aircraft hi India hian zaruk somni pakwa anaya Pakistan in zathum somret pasari anei ve bok trainer aircraft anti hi India hian zani somruk pathum anei lain Pakistan hian za somsari vel anei borok indona aral thoman nei dan tlang pui kan han thlir hawa tang khan rin hel ro lawin India chungnun dan kan hrimai ome India hian US fighter aircraft tha F-22 Raptor te F-35 ti te North American X-15 anti te ang hinei phalo ma sela MiG-29 upgrade ang chi te hi Pakistan fighter tha JF-12 Thunder ai chuan ala turu thau ani India fighter aircraft Su-30 MKI te phei hi chu Pakistan fighter tenen khai khin phak rol lawa tha ani ve tlat ani ole tuna chuan tuipui lama indona ron thlengta se tunge che thazo kang andin mun tlang pui kan thlir ho le don ani indona longchol mun an mun pui hi India hian pasari lai mai anaya Pakistan hian pahni anei ve thung ani indo long rual zanhi pahni India in anei lain Pakistan hian somsari pali anei thunga tuipuya longlian thlona phurtu le thlona tum le thlo chho theina ral thum le sipai tam tak phur theitu aircraft carrier anti hi India hian pahni anaya chuti lain Pakistan hian aircraft carrier hi anei ve lo thung ani tui hnuai long tia kan hriat submarines hi India hian som pariat lai anaya Pakistan hian pariat anei ve bok ani frigates anti mai indo long destroyer aya te deu hi India hian som pangala yanaya Pakistan hian som anei ve thung destroyers anti hi India long lian aircraft carrier aya te si ania hi India hian som anaya Pakistan hian destroyer anei ve lo thung ani ole India le Pakistan in kara hian khomwal tui le boruaka indona lo thlengta se tuna kan han thlir an ral thuam nei dan tlang pui kan han ena tang khan India hi achungnung zar ati thayome tin war history kan en pon India le Pakistan an lo in do to na India hi achungnung hle thin ani kha nichina kan soi tong khan Pakistan a hian India hi economy a sangzoka defense budget a po hian Pakistan a hian India defense budget hi sangzok hle ani US dollar lule dinga somthum pariat Indian defense budget kum khatata na nei lain Pakistan hian US dollar lule dingon sari chau anei thung ani defense budget anin nei tam hle ani kongeng kima India hi sangjok zar deu tho tila kan sei solom love ma se nuclear weapons hi India in Pakistan hi ananga zok ni in media te chuan an tar langa Pakistan hi nuclear weapon za somli tanga za somnga anei lain India hian za som thuma tanga za somli anei ni a soi ani Amer chu ani na takhi tu man an hrelo tila kan soi solom love confidential ania Prime Minister pon chipchiar tak chuan a hrebik lo ani ole tunrumatan chuan khatizong khanile phot mai sela he video hi indau support na ani lo ani ti mi lo hriat sak don nia in zawai chunga kalome